Welcome to my channel Step by Step. Please like, comment, and subscribe. Thì cái này po ni piliang sobhai phi sakani ka channel jungi ka step by step. Thì cái này po po ban ekran ni phi phinle kumnu lara phila panja ya ka smart card. Thì so bangin ya le chata ni ha pan sung thu. Pan ni pet ya katu kan ni to bi ki pon. Baning ko. Him la hi banding wadha ka smart card. Kaba himla ang thamai ne pankala ne odi rei phila tang ban chu dam lai satang kitu kibri kibatrei hapo ki help center wani kibala ai board ka sorta kinde kitu kam ma hap dan kam ban skan ye ki lada ki down they ban long kita head of the family dukung ikon dengan kuat bandung inum na mar balai namar la register nga ku head di lada di kuat bandung de bandung dalam pati nei ipa ani ke men ki bala register kum ki head jong kasmat ka namar ba OTP poi haka phone jongki di mentah kuno bingin download ng video yang smart card pelajar tungin yale sa komputer di undang ila pa ya ka komputer ni play au chrome dan ito ang tu ka search address beneficiary.nha.gov.in tu hilai yang tu di bakasuki ke internet ni habang app hadu balakan download ka page di anda kalapau kumtay sa klik ha katu ke box ang tu. Di ha kati ke box ni hap select login as beneficiary. Nata ni enter u captcha pat ni pendap ya mobile phone number jung pat ni verify ni klik tu verify. Dalam dep verify kan poi ke OTP nga pendap yu OTP tu pat ni sa klik login. Di hantu ke scheme ni hap select PMGAY state ni hap select ke Meghalaya ni kan no state ke Baphidan ke sub scheme ni hap select yang PMGAY natang ni hap pan select ya ke district ke Bangidan but yang tu search bar by kamot ngila ban select do Aadhaar ne unu option badan hang tu di ni hap ban pendap yu Aadhaar number hang tu bat ni pendap yu tu capture bat ni sa klik hang tu badan tu search button di enda ka ni ka page kalami ni hap ban klik hang tu badan tu download button ikan sami kani gawe ke box bat sa klik by verify enda kalami kani ka page ni klik hang tu bato yes I wish to create link my Aadhaar with PMGAY IDs I allow. Di dalam ketika box ngap bat ai ya asli ki OTP we jong Aadhaar bat we jong ka PMGAY pihak ban pe ai yo tu OTP nomor lada pi bakla kanum long di saprasang tu bato authenticate lalu ketika page I select all nata select katu Aadhaar OTP nata bisa select verify di sa klik hang tu bat hang tu di dalam mi ketiga page klik untuk betul download di bisa pendap bagi OTP baru lagi juga jaka we jong Aadhaar bat we jong ka smart card di kan sami kumtay bat sa klik untuk download button ya ketika option download multiple files I allow di press untuk OK
Anda ngilaban download ya kata ko PDF file ngilaban open ya ka ngilaban print ada ngilaban save ya ka ban penelkam hadi na hud. Ting isa klik hang tu hagas ban means I log out. Ngilaban depth iki kambaro boleh sebut. Semoga ban ya like ya comment ya subscribe but ya on your notification bell jong kani ka channel Kublai Shibun. Thank you for watching, and please come back.